Selepas I donate 1 ekor kambing, tahun ni kali pertama I pergi tengok korban. Hello, Assalamualaikum. I'm a Muslim living alone in Malaysia, and this is the first time I celebrate Eid Kurban here, and it was such beautiful experience for me. I want to share how my day looked like. Hari ni Mek Yu datang ke masjid sebab buat kali pertama dalam hidup Mek Yu. Mek Yu nak tengok macam mana suasana raya korban dijalankan. Tiba-tiba pesan-pesan, wah nangis oh. Yalah, memang dia tak biasa. Wah. Dia kasih mati ada macam-macam cara, betul? Betul. Kita dalam Islam kita memang kena slaughter lah. Sembelih pun bukan semua orang boleh sembelih ya. Assalamualaikum dan hai gengs, selamat datang kembali di channel Faza Update. Hari Raya Aidiladha di Malaysia memang sentiasa penuh dengan suasana yang meriah, menyentuh hati, dan buat ramai pelancong luar terkejut melihat betapa kuatnya semangat perpaduan rakyat kita. Dari takbir raya, ibadah korban, sampailah budaya berkongsi rezeki, semuanya menunjukkan keindahan sebenar Islam dan budaya Malaysia. Jadi gengs, jom kita tengok kenapa ramai orang luar kagum bila sambut raya di Malaysia. Halo guys, selamat pagi. Hari ini kita bakal melaksanakan sholat Idul Adha di kampus tercinta kita. Nah, kawan korbannya udah siap tuh guys. Nanti mereka akan disembelih. Nah, sekarang kita bakal menyaksikan pemotongan hewan kurbannya guys. Nah, ini ada hewan kurban terbesar, lembu namanya katanya. Sebenarnya udah banyak yang dipotong nih, salah satunya ini. Tuh kalian lihat, dia udah lemas duluan, kasihan. Nah, jadi semua hewan kurbannya tuh langsung dieksekusi dan disiapkan untuk dibagikan kepada warga-warga yang membutuhkan. Dan panitia yang bantu di sini tuh dari staf IAIUM, mahasiswa, dan juga dari ikhlas.com loh. Segitu dulu aja video kita hari ini. Selamat Hari Raya. Hari ni Mek Yu datang ke masjid sebab buat kali pertama dalam hidup Mek Yu. Mek Yu nak tengok macam mana suasana raya korban dijalankan. Mek Yu baca dan Mek Yu nak share dengan kawan-kawan non-Muslim. Raya haji atau raya korban ni adalah antara perayaan yang paling penting untuk umat Islam. Ia memperingati kisah Nabi Ibrahim yang sanggup mengorbankan anaknya sebagai tanda taat pada perintah Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan menggantikan dengan seekor haiwan sebagai simbol pengorbanan. Sebab tu setiap tahun umat Islam akan lakukan ibadah korban, sembelih lembu atau kambing sebagai simbol ketaatan kepada Tuhan dan keikhlasan. Oh, dekat sinilah tapak penyembelihan. Oh, dekat sini tempat buat gulai lah ya. Daging korban ni akan diagihkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Hari ni Mek Yu belajar banyak tentang semangat berkongsi rezeki dan nilai pengorbanan yang sangat menyentuh hati. Kalau korang ada lagi info menarik tentang raya haji atau raya korban ni, korang share lah dengan Mek Yu dan kawan-kawan non-Muslim, okey? Ustaz, jom. Selamat Hari Raya Aidiladha. Selamat Raya guys! Today is my first time to go korban with Malai Thai. Let's see, dia boleh tahan tengok. Yo, tak tahu lah. I'm with my friend Bridget. We're going to Tudong today because out of respect for the korban time. So. Hari Raya Haji is probably one of the most important days for a lot of Muslims. It's a meaningful day that teaches us about sacrifices, keikhlasan, and also sharing rezeki. This is my first time, so I emosi sikit. Apparently, like the way they do it is very fast and very painless. So Lepas tu, I start nangis. I promise I try. Sekarang kita berada di ibadah Hari Raya Korban. Kat sini kita tengok lembu-lembu kat sini. Hari-hari ni kita tak boleh sedih lah time-time ni. So hari ni adalah hari raya. And after all of this, we're going to give the meat to the poor and their families so they can enjoy a little bit of Hari Raya as well. And this is where all the women will come together, cut all the beef into smaller pieces and share their rezeki with everyone. and that's a wrap for our first korban. Once again, Selamat Hari Raya guys. Selamat Hari Raya Haji. Tahun
Selepas I donate satu ekor kambing, tahun ni kali pertama I pergi tengok korban. Jom. 날씨 좋다. 15 ekor sembelihan다고 했어. sudah mati. Gogi를 좀 덜 먹고 싶었구나. Sebab you tengok kena sembelih. Kalau kita buat korban kan, kita tak boleh kesian dekat. boleh kesian. Tak boleh kesian. Nanti macam Itu good purpose, right? Dapat sembelih, orang miskin dapat daging. Lembu, kambing, ayam ada? 아는 것 같아. 조금 긴장돼 보니. nampak dia nangis. Sedih kot first time dia tengok lembu kena sembelih kan. 그래도 sembelih ends very quickly. sangat cepat habis. I rasa macam ini peaceful way kan. No, sedih-sedih. Sebab kalau sedih, itulah satu pengorbanan sebenarnya. Hello, Assalamualaikum. I'm a Muslim living alone in Malaysia, and this is the first time I celebrate Eid Kurban here, and it was such beautiful experience for me. I want to share how my day looking like. In the early morning, I went to masjid with my friend for a prayer. After that, we watched how people doing Kurban here. Later, we went to my friend's house. I bring so many ingredients of Chinese hot pot. We have had so many food to eat. My friend prepared barbecue, also with so many different type of traditional Malay dishes, and everyone is busy for food. Look at this is my daughter Alia. She's work hard too. Everyone is happy, enjoy hot pot and traditional Malay food at the same time on 80 days. It was a really beautiful day for my life, and I will never forget it. Even though we are from different countries, but we are close like we were one family. I think that's because we are all Muslim, also because the Malay people, they are really kind, warm, friendly. If you visit Malaysia one day, remember to connect with locals to feel their beautiful culture and kindness. Gengs, apa yang paling menarik bukan sekadar makanan sedap atau baju raya yang cantik, tapi semangat kebersamaan rakyat Malaysia. Tak kira bangsa atau agama, semua boleh duduk semeja, bergotong royong, dan saling menghormati antara satu sama lain. Pelancong luar sendiri mengaku mereka jarang nampak budaya open house dan layanan mesra seperti di Malaysia. Inilah nilai yang buat negara kita nampak unik dan istimewa di mata dunia. Memang you tak biasa. Hai semua, saya Leroy. So hari ni Hari Raya Haji. So saya pun first time datang sini. Penghulu mukim cerah sini. Sebab saya pun orang Malaysia, saya pun orang Cina. So saya pun nak experience jugalah. Saya pun nak belajar lebih banyak pasal Hari Raya Haji. Actually saya sangat nervous. Saya sangat nervous sebab untuk saya kan, saya takut tengok darah. So abang first time tengok ada takut tak? Daripada kecil tengok, dia ikut harga lembu. Nanti dia akan bahagi 7. Ada yang kalau nak ambil 2 bahagian boleh, 3 bahagian boleh, nak ambil seekor pun boleh. Maknanya kita bayar seekor lembu. Maksudnya yang selalu yang bayar seekor tu yang orang kaya lah. Orang yang banyak duit. Oh, faham. Okay. So yang daging tu semua bagi orang yang miskin dengan keluarga kan? Ya, betul. Dia jaga lembu saya. Saya nak ambil gambar lembu dulu. Okay. Tapi kalau macam you ambil gambar dia, you tak rasa sad lah sebab nanti dia dah nak mati yuk. Sacrifice lah, yalah. Lembu ni dia tahu dia akan kena korban tak? Ya, betul. Dia tahulah. Bila sampai waktunya, dia dengar kita punya takbir raya, mana dia sudah rela lah. Wah. Tiba-tiba itu feeling.
Actually mau tunggu berapa lama lagi baru dia betul-betul mati ya? 2-3 minit, ada yang cepat. Tiba-tiba pasang wah nangis oh. Yalah, memang ini tak biasa. Wah. Dia kasih mati ada macam-macam cara, betul? Betul. Kita dalam Islam kita memang kena slaughter lah. Sembelih pun bukan semua orang boleh sembelih ya. Oh, tadi dia cakap sebelum sembelih dia rasa takut, tapi masa sembelih dia tak rasa takut. Tapi untuk saya tadi kan sebelum dengan masa sembelih memang stres. Tapi kami pun faham juga, kami manusia pun ada makan daging juga. Tetapi sekurang-kurangnya saya dah faham lembu ini dikorbankan dengan cara yang halal. So mereka pun sangat friendly, bagi tahu saya apa itu Hari Raya Haji, lepas tu kenapa ada perlu korban tu semua. So korang pun boleh komen, bagi tahu saya lebih banyak info, bagi saya belajar juga. So jangan lupa follow saya, sebab follow tu memang dapat bagi support untuk saya, untuk bagi saya tolong lebih banyak orang juga. Konten yang saya selalu buat tu lah. Thank you. We just met one of our viewers. She brought us some food to share with us. Amazing. Look what we've got, guys. Bismillah, guys. Okay, I have to try intestines. Usually I hate eating intestines, but I have to give it a try at least to show respect to Leah, respect to your culture. Let's go. It's okay. But this one's my favorite. It's so good, so delicious and spicy also. Okay, let's try this one. It looks really good, like some jelly with fruits, I guess. Really sweet. Oh, it's so good. We are finished eating and it was really good. Thank you, Leah, and Eid Mubarak to you all. Assalamualaikum, saya Amina. This is our third Idul Adha in Malaysia, and I have a lot to share. It is a national public holiday here, and the whole place is full of festive joy. Families go to the mosque together for prayers. Everyone wears traditional clothes, and many families even dress in matching colors. This is quite different from how we celebrate in China. We also have different festive foods. In China, we make youxiang, a traditional pastry. It has a long history and special stories. I will talk about it in my next video. I really love the atmosphere here. I enjoy the celebration and the joy of sharing with others. Terima kasih. Jadi gengs, semoga semangat Aidil Adha ini mengajar kita supaya lebih menghargai pengorbanan, saling membantu, dan sentiasa menjaga perpaduan sesama masyarakat. Jangan biarkan budaya hormat menghormati dan berkongsi rezeki ini hilang di telan zaman. Kalau geng setuju Malaysia mempunyai budaya yang sangat istimewa, jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe channel Faza Update untuk lebih banyak video menarik selepas ini. Jumpa lagi gengs. Assalamualaikum.